Yeah, that's the more called baby Adom TV, Badwam Afisem, so your mamma Afisem pa. After saying, I'm quite wording, we saw a crook crying in our bako. The already sister Munina for my na endpoint homeopathic clinic. A good so a year prostate scanner on to make a CA na freno. I won't be year Juma 25th and 1 year Juma, and no 1 more year Juma, or China the 1 year Juma. No much a dead Bruno. Na 26 Konoa dear endpoint. Eguso ya or ye Jumana fe free female fertility. And so scan no air coso. It yes or do any endpoint homeopathic clinic. Na one more and show kama no che ya bia hawajia ubo remo endpoint or be show one war and cry printers and a shell signboard and a share anymore. Kumasen so one more chronoma boy here, one more Angel Educational Complex. Takrade so Anaji Estate. Tamakom 22 Tachiman so Hensa and Eziama Ayenzema Fre endpoint was 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 0274 234321 endpoint homeopathic clinic or say the end to chronic disease. Chumikasi see na Fre do. And Benada 24th December, ya the radia say, baby, or dear free, baby, or dear bedrone dear. A sedan one, ya debe mano, enti, and then benign give us Herbal Center. One more bar, 1 year baby, and commodity, and ye and munano. Once I don't pay attention to them, and no woofy in your boternity. And no one do a one more drama so. Now, so I could to be baby, I would to see more a reaffirm no akoto. Na one when we change almost a fair to man yadi. A be and never your chance. Them men are not pay, your more official pay. Is that family Joseph? After saying, I'm coming on what they are. And I know Dr. Solomon Kwabi. And yet you may phone your Busian, you know, be out here. And Nedumana so 2 pound. Edamwa CBM or Momoa. We so they saw your son. And Nayaka say, after morning, I know be busy. You be one will be when your chance. What to give us an abbot? Which I didn't see. You know, no word your master in the eye. Sister, you know, dear, a dozen. And ya near Baha, intimates the sunny in our minds, no. Your family, you know, be a near Babon, the rude amount, near chill baby, or qual being a beer talk. Into drew how Yadi and a study at Tibiano, drugstore and a pharmacy shop, Necamica shop, be a ubinya, give us, yen rooney be at all. Ya, one almost one, yes, sir. Ebe kroko yade no yade no ba bia hinta no de hinta wo ni padua no mu no ebe yi na pia bonte na fe asa awo se ayese kusikuro hoi se wanhwe ohu ya asa ani no awo bi na ase no nso wo problem edi wani anko hu na de bia wamfa nsuohye ye nkyine wo engumu na enkum no a woni beba ho so ne ekwa akotwa wonan nti mesre wa wote yenka enede yi no no amana yi wasem hia bronya no ani ewure mu no enti ye Dr. Solomon Kwabi na adwumafo no ese mechia mo na adwuma de stafia ese de nipa akogu onom ne nyase ne ana so de ya wi adwuma no fa ai na yesi e pemema be te se enan kopemedu na wo nso adwuma wo ha o be factory ho no ye wo adwuma bi wa mema nso betimi nti me de mema ne number ne tudwa na wa free bi betimi aboa na bia wonya bronya mu alala me bia no so wo de akwa akobo abusia na stafia ya hyase de ana mamemfa we enhyase ya give us GC mixture no ya de ahodo bebiri ena esa ya chese infection pa ena edimontintimanti syphilis wo hoi no yenya free empam agudie mo eno na dumre bia wo asabe na unipadua na efa ba bi ebetimi akeka wo sa obetitia na afei wo ye ohwehwea enye yi eno no ena ye friend syphilis no empam agudie ena ya na eta edeban afei ye obaako ye friend chlamydia eno so ya na etete mapa wo mo problem na ni nyina ne se bi ono ma agyanan na okoso no ko timi nya heat no ebofa no ho a wotimi enya saa yade no edumre bi nso adodo no anya free mpamu agudi mu nti oba ne be ma nhia mudie no de the problems we bring na say infection no ewo be ma no ho de be ma oba no ena se wo oba no nso obetimi ede ama be ma na meni abaya bi di nkomo emre bi owie SHS no na ajezo kuhio owura bi a na opese wo wa no akwada no ho fe pastor na omuko tenaye no onze emerante ni bi almost oni ofafura na maye ho ade no nhyada nye papa de enso minim se bia wahunu bibi penti o wono obey tena be mfinhia mienu nie
oba na ntimi amfa furu nti omo call hospital no ene ye se wonya infection a edidie wura na wodie no mu agye sa adokotafo yi na wodie no enya asem ketwa nkomo na me no eboy na ya na ade na ehya ase a ye fa ne se eyagro infection ni bi wetimi didia na ewura wa wodie no mu omo call secondary school no sa yade no bebre wo bi infection de call secondary school na akotena boarding de a ema no oboa wo bi bebre wo bi nanso esan eye giver GC capsules ne mixture aba no a eboa ne ntino amasese tia na ete kofom iti giver GC eye mixture no sei na etie na woto a na achese se de yesenom no na no anom ne sa yenom anyway ne bom we ne eye capsules na we no eye mixture woto atonimi yenu nyina bom Food and Drugs Authority agiatum Mr. Chlamydia syphilis ni nyina ebabo atuase na afi genital herpes nso bonse ase mpomantwere bi aise somro bi etata so ebi etimi ba sabe ema no omo eba na no mema no nso sabe mpreduasa wohwa no nyina etimi gu ho na ayete se ehu nyina aye hoya bi infection no ebia edumre bi a wodwonso krampo na entimi ema wotimi dwonso emre bi a atwam na no omo mu dwade nsuom no yese wo mo enya dwonso yade na atwam tize new ya bema na wodwonso na emoja edi akire eba infection wanhwe ya obema na betimi yewu Mr. Okope giver GC capsules na mixture ne bi na tonom say na aduro no emienu nyina ete ye ton drugstore ne pharmacy shop betimi abo na asiesie wo odwonso a wo bre obi ono betimi anyanyim nanim achemo asenka odwonso dwonso ne ntimi ma bonse ode sebe ne bema na ehye ne supporter na ne dwopo no mu ana afi dwonso ne nam ne na ho na esene ko infection me se wanhwe ni ye bedumre bi no ye de ahoma bi anasa woroba bi beto bema no wangasa woroba nnamu a wo so ye adwuma kura na koda asai ne ye de woroba bi betum wo me papa bi Mr. Father bi a me ne tenaye eno ane ku no ye de woroba ne hye obema no mu a wonye bema biem nanso wo de ye nya de ahyem awi a giver GC capsules ne mixture yi no wonum no a sade yeso no bekoso anum to aba akoto amienu no bonsa woroba ne be yi ato obi onum odwonso a ne mu apai mienu odwonso oba wontafo men na ada ho mesra wa infection no na ede aba nti ubonse ekwan no gusu a emu echa na gusu ne mu eche ubenya problems bebre betete wo dumre bi asabe mpreduasa obema no na ensuo bi efirimu eba etimi tada supporter na no awai ko etimi tesabe obema no ano we nyina ye infection a ye ma ye ni enko ho ye wade bi e friend precams ono oba be hia e bi amu ye romance na no timi ba ema no wo bi mema no nso e wo bi na nso nsuo na firi bema no ho de no a eba no sabe eye nyan wo ba ne de no nso enyan ayete sabe mpreduasa mmerechia asai no ya na enye nikakura dumre bia wo yu dwopo no a me de enka de me pene se menua maanom mesra mani me kasa kakra enka wo kwa adwuma ba wo ba kwa washroom ni ade antinga wo ba fie a na enka sabe owura na enka wahwe mu ahwe eye so important wo ye ne saa se sent bi abamu na eye fania wanka saa be hunu it is infection bi na abanko ade a kope givers GC capsules no mixture enom yenu ye no mbom ebo asiesie ma ema sabe wa hemfie kwa aso a ebema no aye kuma bi e de ama ntie no ene ye friend secondary virgin friends say ya abra wo kwa akoto aduro no ebie 0543 222470 0543 222470 baby eton no bia drugstore ne pharmacy shop ubenya bia to chemical shop nso ubenya bia to enti uduru honom na nyame ye wadom na nya bito a anase se bia wokona eye wopani owo drugstore pharmacy shop ne chemical shop ne ka che so give us GC capsules ne mixture no se ebi ni honom a frɛ number is se ya mesra wa frɛ yen 0543 222470 ebetiesie ama wahemfie no aya na eguna na hire no awokwa a wonpeso obeba biem da bia na wokwa fikyire wi na scent egina wo ho no meso se ebeyi ni nyina e de afiri ho e de ama edro ne de givers GC mixture and a givers GC capsules mesi ya num nim nyina bom ema ne mema nyina boa etu infection ase na emema no so muntie me buro nyayi a ye kwa akodie ise wo no e bia wo sisisam no wo problems bebre wo mu a givers co capsules na abenom ebeboa yi sisi no
mu ebeboa yi flames bia atata osisi mu a wokoto ntimi nkoto wo nsai a ayedo ho o maso a ema da bia wutwa okon a enye wutiri mu de ne konkonkon te se aboa wo ha tu a wontimi nkokire sesi a no wabre no wape baabi akotare wo nso se wunti no mu eye mra saada ena ebeye wo kope givers cold capsules na tonom sei ena ate bema waso ne sisi eda ho enti bema na aso ne sisi dia na kyerese wo bre wo fie wo bre ewo empam wo bre wo adwuma so enkanka driver fo ahyenkafo wo mo atena se che yensa ndwofo edi etime tena se a gise wo kɔ lunch ana se bibia na wapon enti no saba ne saade ade bia bon se enti no emoja ntimi mfamu ye nsuo ntimi mfamu ye enti wo tena se a na wo bre kakram so no wasode atenetene wapom ebeboa nanso nuane awodo a yedie ne nti dodo no a emma wonti no mu asisisi emoja ntimi nimu afrisane enuane a endigest no ya na ehani padua no pantu beda besode no na obofono wo kesu a asesabe afempo no wadidie nom givers cold capsules ebeyi sa afini nyina ade afiri ni paduam wafui adokoso sabese asankoda adi mu atetatete da bia wudidi a na wafui ayekutu agese wo ye niema bi ansa na wo ato na ade achekura wo so oju ana na wontimi enya kope givers cold capsules na tonom na mema no so pese oye be ma amudi a na wo de p capsules no aka ho p no agina ho ema power etienum givers cold capsules and p capsules ni nyina ebom we no ye cold capsules no ehuru ntirim eyi moja sufi ni amaman ene bibia fi ni padua no emu no na p no so ehye kana na ma o ye bema emu mesra wo aja wani posa esanse givers cold capsules ni p capsules aba ebeboa wo ho ana sabe ayese wo nan edwojo asa wo nsa edwojo wo ahwe stroke ene de bebre wo wutimi tia dado asokora wo hu wo mpabo atimi wuroto eye givers cold capsules any p capsules na abenom na asiesie wo baabi eton no bia mesra wo abenya bi ato ho no afre wo 0543 222470 abusia woto aduro yi afre yen ne enkyere okwan abefa so a obenom no na beboa na asiesie onipadua no ama hotonso aba na mesra wo yese factory ho nso no ye pe emema kantira wam ne ene omo aye adwuma free 9 kopem edu nti wan frɛ ntem dia ene wa ogyegirege frɛ 0543 222470 yada say give us Herbal Industries na yete wormon kanu nti yede adwuma nso atu ato no ye mema no dia mema nko aye po no aye adwuma wo factory ho nti frɛ number no na opportunity ni on say kasima afene ko na wie wo nya adwuma aye ye hian say okwa ba yire ho aye adwuma den ebi ana nso hwa na foforo bi nso de so nti wo kwai wo nya opportunity na yire ho aye adwuma no sebe ya wo ni ho aye be kai wo na Kumpu Ghana cash back promo no eguso aya ekoso ye end December no aye nwie sa promotion no ewo Kumpu Ghana se eye Samsung na wo hia se ye LG TC TCL HP Nesco Dell Tecno Infinix Itel ni nyina won moton bi ewo Kumpu Ghana etu bowura mu a esansa cash back promo ntino wo matete so e de amount eno achi so se ye mobile phones electronic product laptops, printers, desktops, mobile phones, tablets, television, fridges, home theaters, and air conditions, gas cookers na yeton bi ewo Kumpu Ghana. Nti trumike na also konya sa percentage. Wo mu ana wo to ade no a e ba bebusa question bi o pass a ana wutwa eno so akyede wo ho sika ka ho ne ade sika no ya benya na wakonya 2000 e bia ade a wokotokwa nso na enu 2000 nti wakoto asa nya profit aka ho tumeka na de mabobo so na wohia nko ade a enko ba bia kɔ Kumpu Ghana na nso kɔje odi nkyeremu bia no fra 0302 752020 0302 752020 yes ye nyina yen support ye free policy for a healthier tomorrow ye support smoke free policies for a healthier tomorrow ade say Food and Drugs Authority no one partners na kan bomu a ye bossa akokoyi ni nyina no gina abonten babia na ye no nom cigarette ne adasa smoking enuoma no nti yabane wo honom public health acts no bane smoking in public places baby to say restaurants, hotels, pubs, beaches, transport terminals, workplaces ho nyina ubowura mu public health acts na bane sa smoke ni ade yes munya nom because what wo no mo no effect no different but me am etwe me no na me etwe no de enya kura eno ne yepesi esi ano because obi ho no cigarette bibia hihye wo no bi da enso obeyare obekọ hospital ye go bi say so wo no nsa na wo no cigarette ana also wo no bi
nso den na aba ne se ye wo wonum ya upugu no so bebre no enoa ba bi eto ye pam etire ye botire namba wo ho no mo num oh nkra na wo nyina esere rade so mo nya infected nanso saa de no ene de banti ya ban ne wo num no ba bi amabọ so yi a emra no wo ho eno ebedi ye nyina ye nkamom na ye ntimi enko enti asa ne ye we dwumadie Food and Drugs Authority one of partners na ede aba mambotma ye krado maka cho se bronya nkobo ewo Badwam so na ye de ebrowe na birthday for no so tem papa enti mamia me ni kan fama me nana atoata ofu ya send nana atoata engineer nana atoata na ne birthday enti happy birthday nko emma nana ato ata engineer nyame hraw nana nyame nyo kese no ma so mfra dom nkwa dom wo ye nipa se wo pe nipa sam na bo a wo bo nipa nti erade hwe so no mo a onfa mo apomode pa ne nkwa tenten happy birthday engineer nana ato ata afi happy birthday so enkoma ene birthday for no doso madam Afia Ampoma happy birthday Madam Afia Ampoma owo Sokoban Wood Village we efree Mr. Chumesi ho osinyame hirawo nyame nya okese obapa erade ma osufra domo free adomo Afia Ampoma happy birthday nkoma afa Michael Blay happy birthday nkoma Michael Blay erade hirawo erade nya okese onto nkwanam a hoden ne nkwa sika yemuma we free me director Weber ho Mark Weber and always show a happy birthday Michael Blay Radin Shaw papa happy birthday Grandma Augustina Lati Radin Shaw Radin okese na omiemi apon mu nyina mfamon sanfro intininim na mojane ni afru sane papa we free your husband Mr. Lati enkra no ene wo nana mu nyina ene omo we show mama Grandma Augustina Lati happy birthday Afa Mrs. Mary Afro happy birthday enkoma on way free Festus yede ne adwuma e wa hase erade nhiraw erade nya okese no ma so mfra dumo enko adumo happy birthday afa do twato happy birthday mom erade nhiraw erade nya okese o ma mfane din na mma tiese erade nya okese pa ma na da so no erade ma so mfra dumo enkwa domo bia we do birthday ne bia ya we show a happy birthday say rade nkoso ante nanimu enkyerɛw ɔma osumfra domo nkwa domo ɔfa yan hya afufuro mu ne mfie fufuro mu ahodin mu adwuma wo ye nkoso ne adwuma ye rade ma obinye yare bi wo mu a rade nsaw yare na ɔma nanim tie ne nyekese bia do na besie bia nya nhyira tie do mu nyina nyame nhyira mo mambo atema nkoso hene ɔmu nyina ye krado dwumadie no afi ne sem de kasa no a afi no mde nnwom no ne ade ne behihye mu de amaw se be ya woda ho no be feel gbenze so ati ase ai gabi hyehyɛ nyina ai baako be kɔma mbo atema ne nkoso hene aye krado etwaso